za mene ti ćeš uvijek ostati duga na deponiji smeća, što znači, opisuje situaciju ovdje kompletnu, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu. Sad je u cijelom svijetu deponija smeća. A ona je ta duga, ona je nešto prelijepo, ali na deponiji smeća. Ja sam znao za njega da on potencijal, meni je to bilo jasno odmah. Jer nekako, on recimo, Adnan kako piše pjesme? Adnan piše pjesme vrlo prirodno, on može pjesmu napisati na 2 žice. Znači, meni trebaju, već mi treba svi 6 žica. On može na 2-3 žice napisati pjesmu. Jer ima svoj neki taj misaoni tok koji je vrlo kao neki Baudelaire, sav je u metaforama, sav je u nadnaravnom nekom, kako bih rekao, to je vrlo privlačno. Adnan je to, recimo, dobro iščito je taj poetski dio, mada se, eto, i mene smatraju rock pjesnikom, ali to je sigurno Adnan na jedan drugi način, na jedan, čak bi rekao, i pjesnički način. Mi smo, Rolling Stones za kokuze. A usput i kokuzni Rolling Stones. Kokuzni Rolling Stones. Ti si pokrenuo projekat New Kids on the Dop. Bio je onaj band New Kids in the Block, tako nekako, a mi smo napravili New Kids on the Dop, pošto je u to vrijeme droga harala Sarajevom, razvaljivali su nas ovi nacionalisti, pravili su ovo topovsko meso, tako da smo mi bili idealan materijal. Ja kad je počeo rat, ja sam imao 23, on je imao 20 godina, 19. I od tada, znači od 92. do sad stvari su sve gore i gore i gore. Jer sam njemu uvijek govorio, rock'n'roll nije stil života, rock'n'roll je muzika. To nije stil života, to ne može biti stil života. To je onda klub 27 ako je to stil života. A on je bio pretendent za taj klub, ozbiljan pretendent za klub 27, znamo šta je klub 27. Ovi koji su... Mislim, tako da samo je on, odnosno samo čovjek koji ima problema s tim, to se vidi iz njegovog primjera, samo vlastitom odlukom se može riješiti toga, ne postoje ti konzili, te bolnice, ti psihijatri. Ako je, dok čekaš sabah sa šeitanom od zabranjenog pušenja London Calling bosansko-hercegovačke scene, onda je prvi album Skroza Nevermind od Nirvane.